ngiyayiphetha inkosi yasePhalamende. Ngiyanibingelela abantwana abahle ngegama elihle lenkosi yasePhalamende uShembe. Amen. Ngiyabonga ke nami ukuba uNkulunkulu engivumele ngubone lo nyaka omusha. Enginethemba ukuthi unyaka osiphathele inhlanhla neqhawe. Sicela ke uNkulunkulu angathi angasenza nathi sihambe kahle simphathe kahle naye uShembe njengoba esiphethe kahle naye. Ngizawucela ke ukudlula amazwi engizawakhuluma kulo msebenzi wakhe osindayo. Ngizawucela ke ngesihlabelelo sekhulu ingoma ka-101. Rukosi olunama pigo
sithandayo nasithande usifu wami navukamile sikukazi uneside nasithande usifu wami navukamile sikukazi uneside Baba
Ngiyabonga abantwana abahle basesizulwini ukuhlabelela kwenkosi inkosisi. Zinamafa ezinhle zasesizulwini. Silapha ke kulomuzi oyigcwele wasePhakameni njenga nomakoti. Sicela ke uNkulunkulu omkhulu wasePhakameni asenze yena sibe omakoti bakhe ngeenhliziyo. Unyaka omdala uphelile, unyaka othande kuba nolaka kakhulu. Ushayile kakhulu, washaya waphindelela washeshisa. Kwaba ngesiwona amaNazaretha nakwaba amaNazaretha. Lokhu okungenze ngagcina senginako ukuyitshena ukuthi ngake ngaba nesibinjana esokuthi mawuyiNazaretha ufi. Kuvele kunjalo alifi iNazaretha. Yingakho ke ukuba la kule ndawo esikuyona kuyinhlanhla enkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ezintweni zonke ezikhona emhlabeni akukho okuhlula ukuzuza inhlanhla yokuba ubizwe ngokuthi uyiNazaretha. Ngoba uma uyiNazaretha umntwana kaNkulunkulu ohamba endleleni kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ethanda khona. Noma bekwenzeka seduka njengoba umhlaba ubila nje, kodwa siduka kona sikuyona indlela kaNkulunkulu ebheke ezulwini akabonga uJehova. Amen. Ncwadi kaPetro uqala isahluko sesibili indima yokuqala. Petro uqala isahluko sesibili indima yokuqala. Bantwana abahle basezulwini, uShembe uNkulunkulu. Ngiyabonga mina nje ngingedwa ukuthi uNkulunkulu wasePhakameni angenze ngibe phansi kwephiko lakhe kuze kufike lesi sikhathi. Akabonga uJehova. Amen. Omunye afunde incwadi kaLevi 23 uqale evesini yesine. Kulezi insukwana ngike ngatshela abantu la esitimeleni ukuthi angivalile njengoba ngila nje mangiphuma la ngizoya emsebenzini. Ngophuma kusasa ekseni ngibuye ngomsombuluko sengibuye emini angikwazanga ke nje nokuyongenisa umdedede. Kodwa ngithe mangibala ngabona sengathi isabatha lesibili phezulu kwentaba yomhlanganisa ngakazi. Uma kungekho kunye okuye kwangiphazamisa mhlambe uNkulunkulu uyongipha nami ithuba lokuthi ngiyobingelela indaba ngabonga uJehova. Manje ke ngitshela abantu la esitimeleni ukuthi umhlaba unje kungenxa yokweduswa. Umuntu ke uma edusiwe kulikhulu kumbuyisa umbeke endleleni. Namhlanje ingakho ngithi kunina kuyinhlanhla abantwana basePhakameni ukuthi sibizwe ngokuthi singamaNazaretha. Uma uyiNazaretha uyinto enkulu emhlabeni. Amen. Awufunde ngingaze ngikhohle, ngibuye ngiheheze ngikhohle. Uyithola? Ngakho lahlala okubi konke. Ngakho-ke asilahle konke okubi. Ubuqili bonke. Nokuzenzisa. Nomona. Nokuhleba. Njengezingane ezisanda kuzalwa. Njengabantwana abancane abasanda kuzalwa. Asifise ubisi oluhle lwezwi. Ukuba sikhule ngalo. Size sisindiswe. Uma nizwisise ukuthi inkosi imnene. Uma nizwisise ukuthi inkosi esiqoqile yazosibeka la kule ndawo engcwele enguShembe imnene. Enize kuyo nina njengoba nize la nizanga kumphathi, anizanga kumshumayela, anizanga kumshumela, anizanga kumkhokheli kodwa nize kumoya oyingcwele uShembe. Amen. Futhi itshe liphilileyo. Itshe eliphilileyo. Lilahlwe abantu. Lilahliwe ke abantu abaningi. Kepha lihle kuThixo. Kepha lihle phambi kaJehova. Ligugu. Ngiyabonga inkosi inkosisi. AmaNazaretha asenhlanhleni yokuthi azi esemhlabeni ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwo ukuze mayidlula kulomhlaba besenhlanhleni okubonana noNkulunkulu kwenzawo le 23 verse 4.
Nemhlangano kaJehova. Nemhlangano kaJehova omunye angifundela incwadi abaseGalatia 6 verse 1. Ngazi noma ngikhuluma ngeBhayibheli njalo namhlanje ngazi. Futhi nemhlangano kaJehova inkosi engcwele eniyakuyimema ngezikhathi zayo. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14. Ngenyanga yokuqala lesikuyona namhlanje ngosuku lwe-14 mhla ka-14 ukusihla ukushona kwelanga kuyiphasika. Ngosuku lwe-15. Ngosuku lwe-15 mhla ka-15 ngakusasa kuyo leyo nyanga Wesinkwa esingavutshelwe kuJehova. umkhosi wesinkwa esingavutshelwe kuJehova. Anodla isinkwa esingavutshelwe insuku ezisikhombisa. Ngiyabonga inkosi ibusise. Bazonibuza abantu lezi zinto engikhuluma ngazo. Nina maNazaretha yini eyenza makuJanuwari ningasidli isinkwa? Kona niyazi ukuthi ngani kuthiwa ningasidli isinkwa makuJanuwari? Noma nje uthi nje kuthiwa nje singasidli isinkwa. Kungani kuthiwa isinkwa singadliwa makuJanuwari? Ingoba nina nisephasikeni likaJehova. Kabonga uShembe. Amen. Iphasika uShembe njengoba eda kuhanjwe phansi kusukwa emzini oyingcwele ebuhleni bamaNazaretha kuze kuyofika phezulu kwentaba omhlangano inhlanga. Uma kuyiwe ephasikeni khanjwa phansi nakwa-Israyeli kwakwenziwa njalo. Amen. Ngayo lenyanga uJanuwari likaze lishintshe. Amakholwa ngiyengwezwe ekhohlisana ethi iphasika kwakufa uJesu engakazalwa uJesu lalivele likhona iphasika lingoJanuwari likaze lishintshe. uMoses walenzela phezu kwentaba yaseSinayi, uJesu walenzela phezu kwentaba eMhlwathi. uShembe isiqu sesithathu sikaNkulunkulu phezu kwentaba omhlangano inhlangakazi endodwa. Kabonga uShembe. Amen. Zintathu intaba ezakhethwa uJehova ayiphele. Inyanga nje yokuqala iphasika nje liba ngenyanga yokuqala. Lento enyenizwe isho abantu ukuthi phasika kwakufa uJesu hayi bazisho. Liye iphasika ingakho bekuthiwa nina ukusukela nje namhlanje senihlukeneke nesinto ngoba nisephasika. Amen. Ulaleleke. Ekuphakameni akushiyo ukuthi njengoba kuthiwa hlukana nesinkwa nje soyofake mayingekho into ongayidli ufe ungcwatshe ngoba kuthiwa isinkwa ungasidli. Kuthiwa ungasidli isinkwa ngoba wena usephasikeni njenganomntwana kaJehova. Kodwa mawehlelwa isimo esingaphezulu kwako ukuthi ayikho-ke manje into engingayenza ukuze umphefumulo uphile kufanele ngidle lesinkwa esikhona uNkulunkulu angiphile sona. Uyasidla isinkwa bese ufika lapha ngeSabatha ucela umhlambululo ukuthi akuhlambulule ungene endaweni engcwele. Kabonga uShembe. Amen. baseGalatia 6 verse 1. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa icala, umuntu ehlelwa icala lungiseni njalo ngomoya. Ukuvuka nina bakamoya. Uxwaye wena funa ulingwe nawe. Hamba nawe. Manithwese imithwalo yenu. Manethweso emthwaleni omunye uzobe ngifundela incwadi amaHebheru 10 verse 22. Nifeze umthetho kaKristu. Woza nayo. Ngokwenze njalo ngokuba uma umuntu ezisho ukuthi uyinto, umuntu ezisho ukuthi uyinto yalutho engesiyona leyo nto akayilutho ayikhohlisa. Uyazikhohlisa yena. Akube yilowo ohlola umsebenzi wakhe. Ikube yilowo nalowo muntu ahlole umsebenzi wakhe. Khona uyakuba nokubonga ngokwakhe. Ukuze ngelanga lokugcina kube nokubongwa wena ngokwakho okuhle okwenzile phambi kwamehlo abantu noThixo. Ungabi ngomunye. Ngokuba yilowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Yilowo nalowo uyawuthwala owakhe umthwalo. Kepha yena ofundiswa izwi. Akahlanganyele nokufundisa. Akahlanganyeleke nalowo umfundisayo. Ezintweni zonke ezilungileyo hamba nayo. Ningakhohliswa. uThixo akahlekwa. Ngokuba lokhu akuhlanyelayo umuntu wokuvuna. Ngokuba uma kuthwasa ihlobo uhlwanyela, omunye uhlwanyela ubhontshisi, omunye ummbili, omunye amazambane, omunye iklabishi, omunye isipinashi. Ngosuku lokugcina uhlanyelelwa inyama yawo. Uyovuna lokho okuhlwanyele wena. Uyakuvuna ukufa ngenyama.
kodwa ohlanyelayo umoya ohlwanyela umoya uyakuvuna ukuphila Uyakuvuna ukuphila. ngaye umoya. ngiyabonga inkosi nkosisi bantwana abahle basizulwini sinenhlanhla ukubona into enkulu emhlabeni ushende umoya ingcwele hlanhla enkulu kakhulu uyabona mina njengoba ngila nje ungikhumbuze baba nawe mshumayeli ngiyaguga manje ngiyakhohlwa ngiyacela mase emva kwenkonzo ningiphi isiguqo ngiyasongelwa lapha ezweni lakithi kuthiwa kufake ngidutshume kanye nonkosikazi wami bathi ngeke bakuthola ukuphumula omunye wethu engalele phansi asenzile lutho kuthiwa nje mina ngahlala endaweni ekwakufanele ihlale omunye umuntu yiloko nje kufanele ngibulawele lokho usedlulile naye lo muntu emhlabeni thiwa kodwa-ke ubulewe yimina ngihlala la ibholi mina kodwa kuthiwa ubulewe yimina natala thiwa-ke kufanele ngidutshulwele manje angazi-ke ukunazaretha uma uyinazaretha uhlala unezitha manje uma ugcotshiwe la uye uthi ugcotshwa kanti khona umuntu ocuthile othi heyi kuzoba yimina manje kuvuke lapho-ke ukuthalo umuntu athi uhlale endaweni ebekufanele kuhlalela kodwa kushembeke ngicela ichithe lonto ningikhumbuze ningiphe isiguqo ngoba akungijabulisi ukuzwa kuthiwe njengoba ngiphila nje kufanele uhlasele umuzi wami nami noma indlela ikhona kuthunyelwa abantu la eGoli bazongidubula isibhamu uma ushembetha ndila sidubuli nazo kukaningi mina ngihlangana nabantu bephethe ibhamu bayiphakamise ziwe ngoshembe tshela unkosikazi ukuthi hlala ukhululeke uthi hayi manje mina ungasuki awenzanga lutho angithi uzosuka ubale kushiya umuzi uyephi hlala phansi ubize ushembe umoya ingcwele bopha ibhande lika-14 lithule lithi ngqi shembe uzokuvikela kabonga ushembe ungabale kushiya umuzi wakho ngomuntu ngishona ukuthi-ke izinto amafa izinto ezasizulwini sisendaweni enhle kule ndawo esikuyona ushembe umoya omuhle oyingcwele kaThixo wathi ukuliwa lapha ezweni lakithi khona into enkulu yakeyalwa lapha eningizimu kwaDumisa bakhona abantu abasuka kwaDumisa labazongikhumbuza ngabo-1980 ngabo-1972 dala kakhulu zakhishwa esikoleni ekuseni kuthiwa impi ibambene phansi ehlanzeni abekani bayaDumisa ngoba kodukile basemakhaya zakhishwa ekuseni esikoleni kwaDumisa kwathiwa siye emakhaya kuyonakala kakhulu kuyaliwa sasithi-ke masamba sabantwana sibona ukuthi akonakela bengakaphathwa-ke ibhanga mhlawumbe bamunye umuntu mhlawumbe wemunye umuntu ephethe isibhamu kwakuliwa ngemkhonto sakhishwa-ke saya emakhaya yalwa-ke lempi kwasekusuka induna yagijima yanyenya yakushembe yafika yabikela inkosi yasekuphakameni ulanga phuma sikode nabalothani yabambu nababa impi sixakile la sizocela uNkulunkulu ukuthi ayiqede impi ubika kumnikazi wezinto manje zonke khona isihlahla esilapha emzini oyingcwele ikhangela uthi ushembe lalela-ke hamba ubuyele ekhaya mawufika ungayi kulaba abalwayo sokugeziwe uhlanjululiwe manje ungabe usayako uzihlanganisa nalaba abalayo ufike ume phezu kwentaba umemeze kakhulu uthi lalelani biphelile kwaDumisa uthi bonke abantu bonahla phansi imkhonto babuyele emakhaya uthi-ke uyabona-ke ngoba ngiyakubona ukuthi awukholwa ilento engikutshela yona uzothi mawufika ekhaya phansi esigodini kukhona iy'nkunzi ezimbili ezimnyama ozofika zilwa ume ubukele zizolwa zilwe ley'nkunzi akekho umuntu ozozilamula zothi isuke lisuke ibhekele enye isuke ibhekele kuyobe ukunqamuka kwempi leyo seyiphelile impi ihamba kuyekhaya uma ingaphelanga impi obuya ubuze kulesi sihlahla sikhona namanje ngakuthatha ngikusekusona ofike ubuze kulesi sihlahla ukuthi ngoba wathi ushembe impi iphelile iqhubeke kanjani uyofika ubuze kulesi sihlahla sokuphendula kabonga ushembe yabona lento esilendela ukuthi nganankani yaphela ngalelo langa impi kuze kube manje ayizange iphinde ibe khona ngoba sekusho umnini wezinto zonke ushembe umuntu asibambisiseke bantwana abahle basizulwini kuyidoyana nje libushelelezi
uthi kukhona usibone ukuthi angathi kuyaphunyuka sicele umoya oyingcwele kaThixo ukuthi asenze sifike la akabonge she umndeni wami lapha kuhlanganisile wahlukana phakathi abanye bathi hawu ntshontshe idlozi wena abanye bathi cha lo usisendaweni yokuphila uthi izizwe zonke wawungathi mawufika usangana ukuthi lo mndeni ugoqwe yini namhlanje bonke laba bangenanga kulo mcimbi bayisola shambe phela wenyini babefuna ukungishaya ngalelo la ngithi mina ngeke ngoshambe ngeke ngathunywa nokhokho kulo msebenzi engwenzayo uyoze uphethe futhi ngeke benze lutho hayi angisabi mina boshe ngisho ngihamba nje yabo mangihamba ngihamba ngiqhenya ngoba moyi Nazareth into enkulu emhlabeni akabonke ngisho ngoba uhambe ngemoto usambela ngenyawo ovela uhambe nje uziqhenye noma umncane njengami uhambe ngoba insizwa ngempela uphelele niyezwa insizwa zasizulwini mawe Nazareth nje emhlabeni into enkulu kufanele uyiqhenye ngalokho into enkulu niyezwa into ngisho esikoleni uziqhenye uyabona ngisho uthisha ebuza umbuzo usuku uphakamisa isandla ngisho kungabanga iyona i-answer kodwa mawubheda ngoshembe uyinto enkulu emhlabeni phela nazi uyabona ushembe njengoba ekhona nje emhlabeni zonke izinto ezikhona phasi komthunzi welanga ziphethe ushembe zonke ziphethe ushembe ingakho izinto ezingenalo igama likaShembe zamba zishabalala ngoba uNkulunkulu angekho phakathi akabonge uJehova niyezwa mankosikazi ngiyanazi ukuthi niphile emhlabeni wezitayela ezikhona manje ukuthi unkosikazi noma eshadile kufuna hambe ngekhaya athenge inwele la leseyithengwayo ushemba akahlali umuntu onjalo ushemba ukuthanda unje uyabona njengoba nje niswile kuthiwa lapho bebuthene khona begcinisa bathi akabheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha uminoke kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela inhloko yokuhlabelela kwabamesabayo abagcina isabatha ngokufanele Hosi baba now ngiyakuthanda uzibona ukuthi eyinto lenje esilandela enyinto khona indoda lapha ezweni lakithi ishona semushumayela sesinayo le thempelini endodwa yakamvubu cishe ngaphahluka negama lawo ngenye ilanga le ndoda ingakabi iNazaretha yeyisa ishaya ngenduku ngempela khona abantu abaphila ukushaya nje ukuthi usibanibani masekhulunywa ngokushaya abantu inkosi uhamba phambili ushaka wabuyise bonke manje bafakela iphakameni lesizwa ke inomqojwana nje ukuthi amakholwa iwabuke ivele ukuthi ayiwangene ngenduku bashaye ithi ke cha ukuze amakholwa washaye kahle kufuna ungene ngabantu besifazane ubaphunde ngenduku yobathela nakwabesilisa bazophuma bonke babaleke yayinjalo induku yayo ke kwakuthiwa uqeda amakholwa ngenye ilanga uthe uShembe ezofika lapha ekhangela yayithatha le nduku iyibuka ibonga igodla la ekhwapheni yathi ngisafuna ukuyobona lo muntu ekuthiwa uShembe ukuze ngibone ukuthi angeke ningwabuke ngwabuka amakholwa wakhe mabhumbe ngenduku kanti usho kubani uthe mayifika lapha ngaphandle komuzi ekhangela wayeseyishutheka isikhotheni induku yakhe ngaphansi kwesihlahla wayeseza uzibona uShembe ngayena umuntu uyaqala ukubona
wabona uShembe uMoyingcwele inkosi langa yamhlaba ngobani nasezulwini waguqa ngamadolo uthi baba uthi uShembe wozana nowe mnumzana wozana mayiguqa la uthi kunjani mnumzana uthi baba ngisaphila uthi uShembe iphi induku yakho uqeda amakholwa wathuka kodwa ngashaye phansi uthi uShembe ambuyilanda induku yakho uqeda amakholwa uyile thina wemvuba ingane zakho ziqedwa yini yamuzwa uShembe sangoma sasezulwini haya ngazi baba nikela la uNkulunkulu ingane azokupha zona ngeke zisadlule emhlabeni namanje siyaphila wayithatha le nduku yakhe ephuma lapho wayijilijela lapha ya wabuya wazokhetha inkosi asephakameni waqoka ingubo emhlophe ngabonga wenzizwe nina ningayembethe ingubo emhlophe uyabona njengoba ningenile la nje nizuza inhlanhla enkulu ukuba namaNazaretha ukuba bekuya ngamnonke bengizokhetha inkosi asephakameni ngosuku lokuqala kuJanuwari ku-2011 uzuze inhlanhla ukuthi ube yiNazaretha uyabona ngisho uhamba la emgwaqweni ubingelela abantu bonke kuthiwa imfundisi hlonishwa uzohlonishwa ngezikhulu zomhlaba ngoba uma uyiNazaretha nje wembethe uThixo angabonga uJehova nani bomama niqhenye ngane izinto zasekhaya niqhenye ninto enkulu vele yabona moya iNazaretha uyinto enkulu vele umhlaba ubuswa amaNazaretha uThixo siphelile izinto ezinhle manje emhlabeni yinye into esele emhlabeni uNazaretha ngabonga uJehova wata kuluzondo lapha ya emanzini emfuleni engaziluthe ephuzela utshwala khipha phansi inyanga yezulu yamkhomba phezulu wakhuphuka vela njalo wathi efike ebuhleni ezobika inkinga zakhe sathi masiqhamuka lapha isilwane sasezulwini kukhambana imbali kusona waphakama waphambi kwabantu bezobethi nanga lo muntu ongikhiphe emanzini ezinkosi yezulu yafika hlala phansi wabika ababili abathathu yasuma yathi bizani lo mfanezini Tema ifika la engayembethe ingubo emhlophe ithi inkosi asephakameni wena mfana tshela labantu ukuthi thina nawe sahlangana uyamuzwa uShembe uthi lo baba wangikhipha emanzini emtateni phansi kwamanzi waphuma enhlambini yelanga le enibona ikhanyisa uthi uShembe bekunjalo phansi kwamanzi osifica khona emkhathini wezulu osifica nasezulwini futhi sowudlulile kulomhlaba uyofika izulu likuzithina boShembe ngabonga njalo nobaba umzala washo njalo wafakaza kanjalo 1983 ehamba emhlabeni wabuya wangitshena ukuthi uyabona emhlabeni nasezulwini munye umuntu obusa uShembe bonke abantu mabedlule emhlabeni akekho umuntu odlule emhlabeni ongadlule esandleni sikaShembe uyabona ukuthi uShembe uyabusa yonke into ekhona emhlabeni kuze uShembe wakhala indoda lapha ibona lento ezobenzeka ngesonto elizayo obe ngiyakaza intaba hlahla zihalalisa mazonke asendwedwe azobehalalisa ethu ingcwele simakade bona into enkulu yahlala phansi le ndoda mawuqhamuka umkhosi kaJehova usho kancane ngathi mangibabuka labantu kunezitsha abayithwele khona inkanyezi yelambu ehamba phezukwabo yayibakhanyisile labantu yahamba njalo leyo nkanyezi yayosithela ngathi mangisuka lapho
ngathi mangilele ebusuku kwafika izwi lathi kumina uShembe uNkulunkulu akabonga nje oh bantwana basizulwini fanele siyiqhenye ngalokho nje siyikho kufanele siyiqhenye siyinto enkulu emhlabeni kodwa yinye zindamafa into ekufanele sigade ukuthi uSathana amadoda amathathu umkade amadoda amathathu inkosi ekhulume ngawe yathi aphumile emagumbini amanomhlaba ahambe ona xabanisa amaNazaretha abantu manikade nje lo madoda nganezinto nasekhaya ngihlala ngibatshena ngithi ethempelini mina la ngiphethe khona ayongena semfile yabona semfile ngalala phansi kothula umhlaba ayongena ngabhukudeke ngeke ngisaphila okungcono kofa ngeke nani la isandla nezicela kube njalo ningavumi baba ngavumi insizwe ezinhle zezulu nuvikele umsebenzi kaShembe makhosikazi amahle izintamafa zezulu zintombi ezinhle nuvikele lo msebenzi oyigcwele kaShembe ningavumi lo madoda amathatha angene phakathi kwenu ngoba uyixabangisa lo ngekade nalo lo ngeke akhulume ajabule lawo madoda uchithe lo msebenzi kaShembe omhle kangaka sho njalo inkosi enkulu yezulu nomhlaba ithi baNazaretha umalo kuNazaretha akuchitheka ngokuza kunina enhlansuthi sho njalo uyavikelwa umsebenzi kaShembe bafowethu akushiya ukuthi ukhona umshumayeli akayilutho njengani uphela ukanjiwe igama ukuthi angamela phambi kwenu akanawena amandla ukucontrola lo msebenzi udinga umnikazi wakuShembe kanye nani isithixo sesu uphathe kahle lo msebenzi kaShembe nosekela ungachitheki incwadi amaHebheru 10:22 funda ba sondela ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo sinezinhliziyo ezifafazwe uvalo ngokubi lungabibikho uvalo enhliziyweni zethu sinemizimba ehlanzwe ngamanzi amahle asibambisise ithemba lokukholwa kwethu sinemizimba ehlanzwe ngamanzi amahle asibambisisele ithemba lokukholwa kwethu futhi ngokuba uqinisilena owasithembisayo uqinisile uShembe kuyo yonke into uShembe asitshela yona kufanele sibambelele kuyo bafowethu iyosisiza ngelanga lokugcina siqondane ukuze sivuselelane thanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha asiyalane kakhulu njengoba nibona usuku lusondela insuku ziyagijima kakhulu ukufa kuseduze foni uma kesona ngamabomu sesilazi iqiniso akusekho ukuthethelelwa ngezono kepha kusifanele ukulahla okwesabekayo ngiyabonga hlala phansi inkosi ibusise lona bahle basizulwini ngiyanicelela-ke iningi lenu lila nje liyahamba liya emzini oyingcwele lolindela uNkulunkulu uma esethu umhlangano uyakhuphuka uNkulunkulu kanisize ngalezitho zasizulwini lo liyahamba olubucayi uyaphuma nalo lolu hambo uhambe lukwedukele ufike phezu kwentaba omhlangano sohamba wedwa sowudukile phela ukukhuluma kwakho qaphela ulimi qaphele ukunyathela kwakho qaphele ukwenza kwakho uyofika entabeni omhlangano ukuzuze lokho bokuyele ukuthi ulotshwe igama lakho encwadini ayikho into ebuhlungu njengokuhamba ubuye kudabuka iy'nyawo ngaphansi kodwa kade uyosula igama lakho encwadini yokuphila qaphele bantwana basizulwini kuyakhuzwana kulolu hambo uma kuthiwa lalele ume uyabona ingane uma uthi ingane yethuka nathi asibe njalo uma kuthiwa nje angeke ukhuzwe lapha kubonakele yima ulalele ukuthi kuthiwani lona hambo zezulumhlabisuthi ehle kaThixo makhosikazi xolele baba yona ngiyabona konakele kodwa ngithi angingahlali phansi ngingayalanga lona hambo umthetho walo zinsizwa zezulu lezi zinto lezi elilibone zenziwa nina zenziwa lona hambo ngokomthetho hlangisuthe encane akugijinywa lapha ngiyibona lento manje ufika abantu segijinywa manje angathi
kumdlayiwana chaza izinto zezulu lapha ya inkonzo lekaThixo isuka lapha lenkonzo izofika phezulu kwetabo omhlangano kuyathandazwa nohloniphe lo lahambo bafowethu luhanjwa ngegaba zakhona ngoba umthetho walolu hambo kufanele wazi ukuthi uma kusuka lapha ezitsheni kwehla njalo ngegaba zokushiyana kwabantu ukugcotshwana kwabo musu kuyohamba ngaphambili kwesigaba esingakufanele ngoba uzosulwa incwadi ujaheli kuthiwe ngeke ufike angithi nike nibone mama iyeyithi inhlangano sekuthiwa iyasuka iyahamba kuyima befika abanye abakafiki basataphuzele emuva kodwa bahamba endleleni kaShembe balokhu belotshiwe la akusizi lutho ukugijima phambili kanti yokwesula igama ngabonga nje mina-ke insizwe ningaze niye lapha kuyabhinca Amen. ngokomthetho kaShembe nje awuyedla ngakazo ungalibhinciki ibhisho yabhinca nginibona emfuleni laphana ukuthi la kufike kuhlukane khona inhloko nesixhanti thiwa bonke abangawabhincila amabheshu ngalabeze la bazocelelwa kuNkulunkulu akuyona into enhle kufuna nijwayele ukuthi njalo nolokhu nanikele ukuthi ngoba ibhesha kunalo thengana amabheshu insizwa kuyabhinca nike nibona uShembe ukuthi ufaka ibheshu entabeni ma umnikazi kwalomsebenzi ewuhlonipha thina besoba niyezwa bomama yahlonishwa makiwa lapha yana sizwa izindlamafa zezulu ngisho emadokodweni lele ebusuku indaba zasemakhaya zikhulunywa lapha kukhulunywa nje ngoShembe kuphela umbona nje masibani baningi ngaba nenkinga angazi ukuthi uShembe uzomkhipha kanjani nilaphane kanjani ungibona enhlanhla uthi kamkhulu umhlushwa kakhulu umsebenzi benze kanjani nicebisane niwezane ezikubeni lokuphila uShembe ufuna lokho akiwa kothetha amacala lapha amakhosazana izintombi ezinhle lapha yamani lapha yakhuluma ngoShembe nikhuluma ngezifundo ukuthi imaths ithanda ukungihlupha eklasini iscience yangiphazamisa wena wenze kanjani uShembe abantu balapha kanjani uShembe umlapha ngomunye umuntu akaboko nje qapheleke mase nifika phezulu kwentaba lapha yakhushuka ngesango kuyo ngesango lento leninye ibona yenzeka manje kuthiwa amanazathi asemaningi intaba ufika bembatha behlangana nangala kusuka amatshe ingqika amatshasha yabantu ayenziwa lo lapha yakuhanjwa kancane umthetho wakhona la kuthiwa guqa la kuthiwa beka imbali uthandaza uzuyofika noma sowubuya futhi wenze njalo hayi lento eniyenzani nibone nina ufika abantu sebegijima intaba sekubangwa umsindo akudlalwa lapha kusezulwini ningisize ngane izinto zasezulwini uhambe kancane hambe ungababheka befundisi ungadayi naba nje nabefundisi nawe ulandele mabelahla befundisi nawe uzolahla hayi naba nje abakhokheli ufuna nawe ulahle kanye nabakhokheli wena yenza lokho okutsheniwe ukuze mawubuya lapha phezulu kwentaba omhlangano inhlangakazi ubuye uphethe kukhona into ayikhiphayo uShembe lapha masekubuya khona athi Nkosi ngibusise uyazi ukuthi wenzelani lapha wenzela ukuthi ke nonke libe lifumbethe okuhle kodwa mawufike lapha waphambana nemithetho yaleyantaba uyobuya uzihambela ngenyawo zidaphe emahanga bantwana abahleke basezulwini ningakhohlwa ke nifike ninikelele nemindeni yenu imindeni iboshiwe ayiboshiwe imindeni yona yayithakatha yenza zonke lezi zinto abanye benza lokhu nalokhu manje bafuna ke masifika la nganezinto esibanikelele sibacelele intethelelo uShembe sibakhiphe esigodini sosizo sibathethela amacala ukuze ukukholwa kwethu kulo mNazaretha kuqine Nkosi bosisenikuzwe siyabonga amazwi amnandi yalezinhle umshumelo wenkosi sibonge na khokheli na ukuyiphela wayala iqiniso leli ukuthi ngempela ufuna hanjwe ngokucophelela yonke into yalapho uyicophelele ngoba bathi kunzima usezulwini siyacela nje uNkulunkulu ukuthi asikhumbule eManazaretha engcwele asithwale ukuthi konke kusale la okungalungile sihambe sesilungile ezwa lapho uShumayela ukhuluma ngendaba ukuthi
Mangathiwa nayi chicken la iyodwa sekho okunye ukudla. Qondene nayo ngqoke ndaka. Hey, enkosi uthi phela ujikijele emlonyeni. Nkosi busise ibhuqa kwathi. Abuye wake insizwa neyazi nani. Abiwa ndawo akunyakaza uphumela wethu. Shehle impela unzima nyana. Kodwa nje phela ngoba sisezulwini konke kuba lula nje ngoba sinoshembe thina.